Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatli do'stlar, hurmatli жылқы suyuvchilar. Ноқаттан Мер Махмутов айылдық аймағындағы Теплица көшеден сіздерге алдыңыздардағы Қарақашқа айтымына қарағанда улағы bir işenişті белгілі балбандар чапқан алдыңыздардағы Қарақашқа атын сіздерге бір маалыматын берелі. Егер де ат жақса келіп көріп, саудалашып, бағалашып, жерінен көріп, миніп көріп алсаңыздар болады екен. Аттың иесі Рахип акеден мен бір мінездемесін сұрайын. Сіздер менен шоғы бағасына бір толық маалыматына көңіл olsun. Рахип ака, ассаламу алейкум. Денсаулық, іштеріңіз жақсы бе? Сізсіз бе? Аттың Қарақашқасы шығады екен, а? Atты şimdi yer alуды şu sataylı deyaptı. Qaytar ağır. Жақшылық ішке? Жақшылық Құда қаласа. Деме, Рахип ака, ат қайсыл жақтан келген, негізі қандай ат? Ат Россиядан келген, бұл Москвадан, Қазандан келген, 2 yıl oldu. Қазаннан келген? Келген, Bastırıyormuş, bastırıyormuş. 2 yıldan beri bana ulaq o'rgatib qo'ydim, arralari bor. Ulağa үйретілді? Құда қаласа ulağı yaxshi. Ulağı жақсы деп, değil mi? Жақсы. Жоғарыда да айтып кеттіңіз да? Қайсы жерде, қайсы палбаған, негізде бір дәлел видеолары бар ба? Bunu özümüz baldaga bor, videolar bor. Elchi chopgan bir yilgi sezonda emek pishmarraq qildi, bor videolari bor. Videolar var, dalil videosu var, ha? Bor. Jashi qancha asli bo'lib qoldi endi? Jashi endi yangasi-da, Жаңасы ба? Jangasi. Endi 4 yashar bo'ldi endi. 4 yashar. 4 yashar. Жақсы, endi аттың денсаулығы қандай ем, Рахип ака? Hamma yo'g'i joyida. Jeb ichine jo'q. Даже qo'shga ham o'rgatib qo'ydik. Bir qavatni ko'rsatib qo'ysangiz ekan. Shada. Shapka uçtu deyim. Yo'q. Qaltira. Yaxshi. Bo'yi qancha chiqadi, Rахип aka? Bo'yi 1.60 plus. 1.60 plus. Plus. Demek attın boyuna emas, ulağına, müçölörünü qarab alsın deň, ha? Rахип aka. Beri şunday to'xtatыңызчы. Mana. Sizlerge bir Qashqabog'in жақындан көрсөтөйүн. Көкүрөк мүчөнү көрсөңүздөр болот. Туяктарында айып жок бага? Yo'q, hech qayerda ayıbı yo'q. Айыбы жок, ha? Atты любой денсаулыгына жооп. Javob. Жеп ичине жооп. Jeb ichi hamma yo'g'iga javob. Айгырга эми сезон Ayg'irni bilmaymiz. айгырын билбейсиз, ha? Qanimasi yo'q. Biz to'pga shu ulaqqa deb ulaqqa chopib o'rgatib qo'ydik. Жооштуу кандай эми, Рахип aka? Yo'q, совсем yo'q. Qarog'i jo'shmi? O'zimiz taqalarimiz nimasidan. Qarog'i жоош ekan, ha? Aha. Ildıraqdan beri uzun koy verasizmi? O yoqdan bir qo'yib yuborib. Ondan keyin boğazına aytadi. La üstün sayılı ekan, ha? Jashi endi yangasi. Жаңасы. Yo'q, qo'yib yuborib. Raqib aka qaç turasiz? Nari o'tib oldi. Ver yugursin, ko'rali. Ақырқы улақта жана Жастокойдо болгон улақта чабылды дедиңизби? Улақта Жастокойдо солду элчи бир. Машалла. Болду, кайта бер. Күн да ысып кетти өзү. Күн ысып кетти. Valdı. Hayvanatını kantı atadı ekan bunun bir. Palvandar. 5 tane diyen topçuyan Tyson ba? Tyson. Bağasını aytıngan bir geliştirip anda bir yeri surat. Özün bizga jinda yer olib срочный bo'lib sotilar. Bu yaxshi pullarga ham bermaganmiz o'zi. O'zbekistonliklar ham kelganda biz 10 ming 15 ming deb ko'p ham nima qilmadik. Endi iloji yo'q sotyapmiz uka. 5,5 ming doğramız bahasını uka. 5500 dolar. 5500. Dağı sodası bolat, ha? Xudo xolasa сөйлөшөбүз. Alan buga ulay dağı beri öspürüm var. Öspürümdü görüştölü onda Rахип aka. Şuğa qoşup көрсөтүп кол, ha? Alan эми атты сурагыңа бериң, Рахип aka. Болду. Өзү чындыгында, өзүңүз айткандай сезон малда башка акча экен эле, ha? Анан эми азыр olgan odam kuymaydi, puli cho'ntagida ketadi. Hamma yo'g'i joyida. Азыр эми ушундай жер алып атыпсыздан сатышка туура келип тур да. Жакшы, содаңыз берсин. Кийинки өспүрүмдү көрсөтөлүбү? Кеттик. Так, урматтуу көрүүчүлөр, алдыңыздардагы
Тoro өспүрүмдөн маалыматын берүүнү баштайлы. Бул кайсы жактан келген? Bu Rostop'tan kelgan Sajlo. Ростовтан келген. Ha, bu kelganiga rosa bo'lsa bir hafta bo'ldi Rossiydan kelgani. Bir juma oldu. Ha, bir juma bo'lib qoldi. Jashi chaka bul. Jashi endi 1 yashar bo'ladi. Bir jashar bo'ldi deb qo'yala. Ha, endi bo'ldi. 1 jashar. Mana aka dostlar. 1 jasharning tekeragindagi bir жақсы келечеги бар. Энчи бап өспүрүмүз дегендер келип көрүп содалашып баалашсаңыздар болот экен. Бойу дагы бойлуу экен, а? Biri 45 чыгабы? Ha, bilmadim ama boy çıksa kerak. Mana aka dostlar. Qancha deysiz buni? Bunu 160 da uramız. 160 ming so'm. Ha, tamam bor. Ошондо $1800 болот экен да, доллар эсебинде билгиздиксе, а? $1800 болот экен. 160 миң сомго мына ошо өспүрүмдү алып содалашып көрүп содаласаңыздар болот экен. Мен сиздерге мындай мүчөлөрүн бир жакындан көрсөтүп коеюн. Мына достор. Рахмет анда содаңызды берсин. Атты өспүрүмдү сураганга бериңиз ака. Содалашыңыздар достор, баалашыңыздар.